Pamiarsa usaha mecikang daerah tujuan wisata utawi DTW sisi Jabapura Luhur Uluwatu kerencana yang pacang kejangkepin genah foto prewedding. Terkeunggahang ring detail engineering design utawi DED. Manajer pengelola DTW kawasan luar Pura Luhur Uluwatu Wayan Wijana Mausang. Rencana Inucap sampun gangguahan ring master plan. Pawangunan Inucap inggih punika spot foto prawedding nenten je wedding party. Manut dane ring sisi Jabo DTW Pura Luhur Uluwatu. Seyaktenya sampun wenten genah parikrama foto prewedding. Inggih punika bucuan kaje pura sanek loktah antuk pengkatanan sunsetnya dua aning asa punika genah nucap muatang ugar-ugar sanai janten mangda anutin dreste sanai umargi irike. Sekadi kauningin pemerintah Badung maduwe rencana antuk mecikang wewidangan Pura Uluwatu. DED-nyane talar sampun kasiagang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Badung wenten sawetara program sane pacang kemargiang. Sekadi penataan jalan, area parkir, candi bentar, candi kurung, penyengker kios, jembatan kaca mewah sane lianan. Parwate Bali Pos.